Ngasigi oiba tongan-tonganba collection khara miyam da khudol tamjage Mareibak Nungsiba Khangdba Maramdam gi Puwari Tha-Oidba Leirik Heiraga Leisu Khangdba kok yaudaba miyoi singtana tawgadaba thawngni haiba sarkage wafam ningthau buda chandrabu numit marini psychological torture tawduna thamki ningthau masa matomta nomaina kapsinduna sijabagi wakhal phawba khanki haiba wafam asina ahan boina khudol tamjage Thasigi Nipangi Nungtilda, Manipurna Indiagi Saruk Ama Oinabagi, Merger Agreement Kuyak Pinakiba Mapam Ama Oibada Natana, State Asigi Puwariga, Sagona Rakliba Silonki, Red Lensta, Leramba, Manipur Rasbari Sinkup Sana Tugai Kibagi, Thaongase, Mareibak Nungsiba Khangdba, Maramdamgi Puwari Tha-Oidba, Leirik Heiraga, Leisu Khangdba, Kok Yaodaba Miyoi Singtana Tawgadaba Thawngni, Amaromda Paliba President's Rule, Lengak Asina Manipur Miyam the Piba, Kudol Nihaina Lobasu Yai. Coalition for Indigenous Rights Campaign Sarka Manipur के Secretary General L Lamyan Bamitegi Serolamana Fongdor Li Haiba Wapamasi Tamzaraga Video Sibu Ming Tabidi Bupunamakpu Loktak Mapau Updates ke Mekaidagi Taram Okchari Cherolasina Hai Kumza 1891 ge Anglo Manipur Warda Manipur Maitiba Nangduna Beatrice ke Loilam Lengak Makada Lairuraba Matungda Agastaraga Mari 1947 ta Manipur Masagi Ning Tambalebak Ama Oina Sinaramki Manipur Masagi Ning Tambagi Lengak Kanglon Mapung Panaba Manipur State Constitution Act 1947 passed Tawduna Kumza 1948 ta Miyamgi Mihut Khananaba Mikhal Pangthoki Mihut Yankaiga Humdoina represent Tawba Lengak Semlaba Matung Miyamgi Oiba Ahanba Democratic Form of Government Leiba Hauki Masi South Asia da Ahanbani Punna Mihut Yankaiga Humdoina Semba Matamadugi Government ki Ahanba State Assembly ki session October Taraga Nipan 1948 ta Manipur State Dabar Hall da Pangthoki Matamaduda Manipur Masagi Chapsaba political status Leiduna Lengak Kanglon gi Thabak Sathaba Hauki Adubu Aikhogi Puwari da Leibak Thibat Tangkak Ama Oina Manipur ki Ningthau Buddha Chandrabu Silonki Rasbari Heiraga Khangdba Red Lensta Phaduna Thamlaba Matung Kumza 1947 ki September Kungamatoida Matamadugi Dominion of India gi Aronba Kuzil Thoranga Loinana Namduna Ining Thaubu Merger Agreement ta Kuyak Pihanki Puwari asi Hangana Amuk Yenglubada Maras Buddha Chandrana Silong ki Damak September Taraga Manga 1949 ta Impal Thadoki Bengal Khongba Kabui Machama Yauna Magi Bodyguard Mapan Loinaki Maras Buddha Chandrana Silong ta Leiba Red Land ta September Taraga Tareta Thungki Hek Tunglabaga India gi Lanmi Thajinduna Red Lands Asida Manipur gi Ningthaubu House Arrest Tawduna Thamki Manipur dasu Manipur gi Kunungi Electric Amasong Telephone Wire Kaktatuna India gi Lanmina Question Duna Thamki Manipur Amasong Red Lands Anigi Marakta Ipau Amata Paunahan Kide Red Lands Amasong India gi Government House ki Marakta Chithi Kunganithoi Muk Thanaki Manipur dagi Thakiba Telegram Amata Red Lands ta Yahon Kide House Arrest Manungda Red Lands Amasong Indian Dominion ki Miyut Chingi Chithi Kudimak Media da Phongdok Piu Haina Buddha Chandrana Haiki India gi Aronba Thorang Amagi Makada Manipur gi Ningthaubu Numit Marini Psychological Torture Tawduna Thamki Buddha Chandra Masamak Matomta Nomaina Kapsinduna Sijabagi Wakhal Phawba Khanki Adubu Maga Loinaba Advisor Singh Sancham Gaurahari Amasong Mayengbam Anan Mohona Yakide Asomna Manipurbu India da Tinabagi Agreement ase September Kungamatoida Nampuda Kuyak Pihanki October Taraga Mangada Manipur India da Tinchinki Kuyak Pinahan Kraba Matungdagidi Manipur Masagi Leijaramba Political Status Adu Kangong Hongki Maning Makha Tamba Masagi Lengak Leijaba Lebak Ama Oirambadagi India ge Lengak Manungda Khwaidagi Thak Hantaba Part C State ki Thakta Namsinduna Thambiki Asumna Manipura se British ke Loilam Lengaktagi Nanthorokpa Ikui Kuidana India ge Lengak Makhada Namduna Tinchinbiki Hairi Manipur gi Hana Leramba Political Status ase Indiana Puwari dagi Tengkhang Kayada Muthatna Bohona Duna Lakli India ge Lengak na Manipur gi Ningthaubu House Arrest Tawduna Thamkiba Banglo ase Upul Tana Thugaihan ki haiba ase Sarkarna Yamna Kanna Haksin Lawi Puwari gi Tangkak ase Muthatna Bohona Bakhak Natana Akhanana October Thada Thugai ki ba ase Delhi na Kumza 1949 ki October Thada Tawkibagum Manipur ase Thugainingba Matamda Thugaiba Ngammi haina Piba Kudam Amani haina Laurabasu Yai Sathakiba Thawng ase Mareibak Nungsiba Khangdba Maramdam gi Puwari Tha-Oidba Leirik Heiraga Leisu Khangdba Kok Yaodaba Miyoi Singtana Tawgadaba Thawngni Amaromda Masi Paliba PR Lengak Asina Manipur gi Miyamda Piba Khudolni haina Laubasu Yai Hairi
चैरक असिदा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA की मैकैदगी थोरकलिपा सेंदोक वरोल असिमक मियामबु उसित्तबा मियामबु अपंगबनी खंदुना हेक्तमक हाइजिलकपा वरोलनी मासिगी महुत्ता मियामदा लाले हाइजबना अचुम्बा खोंथांग ओइगनी मणिपुर इंडिया की रिलेशन अमदी मणिपुर की पुवारीदा मरु ओइख्रबा स्ट्रक्चर असे थुगाइदना सेमजिनबा ngamdraba PDA की इंजीनियर सिंह असे क्वालिटी चेक तौबा मथौ तारब्रा हंगलगली स्ट्रक्चर असे थुगाइद्रिंगैदा PDA की ऑफिशियल सिंगना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइंस आइकोमस नत्रगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न चिंगबा करंबा मरी लेनबा एजेंसी तानखिबगे हाइबा से PDA ना सेंदोकपम थोई पुवारी की मरु ओइबा सक्तम अमा उफुल ताना थुगा की बाइबा से मियोइबा फुरुप की मयोक्ता लैबा थौंगनि हाइना लवे मसिदा चेनरिबा मियोइसिंग असे लैबाक की ओइबा आगपा चैराक फंगफम थोई हाइरि मखा सथरकपदा दिल्लीदा पैसिनरुबा सिंग लेप्तना हन्नरगली PR संगदोकलरोय पॉपुलर गवर्नमेंट लहलगनी हाइबगी थाजबा पिरकले हाइबा MLA इबोमसागे ओफम थमजगे मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल मखा ताना संगदोकलरोय अमासोंग पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लहलगनी हाइबगी थाजबा सेंट्रल लीडर सिंगना पिरकले हाइना BJP की MLA के अचिबोमसाना फोंगदोखरे वफम असे मणिपुरदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लहनबियु हाइदुना सेंट्रल लीडर सिंगदा तक्सिननबगी निमित खरनी की ममांगता दिल्लीदा पैसिनखिबा MLA सिंगी मरक्तगी खरा ngasisu इम्फाल एयरपोर्ट हन्नरखिबगा लोइनना ngasi हलखिबा MLA असिदा पौमी सिंगना हंगबा वांगी पखुम पिरदुना वफम असे मांगना फोंगदोखिबने मांगना हाई MLA सिंगना हाउसिंग मणिपुर की ओइदिबा फिबमगी मतांगदा सेंट्रल लीडर सिंगदा खंगनबगा लोइनना सेंटरना लमदम असिदा इंगतप पुरगनबा लोखटपा खोंगथांग सिंग हेना यांगसिनदुना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लहननबा तक्सिलुबनी सेंट्रल लीडर सिंगी मकैदगी अथुब मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमलगनी अमसोंग हाउसिंग मणिपुरदा चनहलिबा था तरु अमगा संगदोहलकलबा प्रेसिडेंट रूल असे मखा ताना संगदोकलरोय हाइबगी थाजबा पिरकले हाइरि लेंगाक सेमबगी मतांगदा अककनबा नुमित अमा लेप्त्रबसु PR संगदोकलरोय हाइबगी थाजबा पिरकले हाइनसु फोंगदोलमखि अदुगा सिलोंगता लैबा मणिपुर राजबारी चुगाखिबा असे यामना लेबक थीबनी हाइरदुना अयहाकी मेकैदगिसु अकनबा मोंगदा कंडेम तौइ हाइनसु पौमिसिंगदा फोंगदोलमखि मखा जतरकपदा तालिबान आर्मी की क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन दा पाकिस्तान की लानमी यांखैगा निपान हाटख्रे अफगानिस्तान की तालिबान लानमीना क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन चतबदा पाकिस्तान की लानमी यांखैगा निपान हाटख्रे हाइरि अफगानिस्तान लेबाक अदुगी नोंथक अमसोंग लेखागी बॉर्डर सिंग ngakthoksanaबगी राइट लै हाइना थमखिबगा लोइनना पाकिस्तान के मथक्ता तालिबाना दुरान लाइन चतकिबा ऑपरेशन अदु कतर अमसोंग सऊदी अरेबियाना हाइजरकपदगी लेपखिबनी हाइना फोंगदोरखि इस्लामाबादना ISIS टेररिस्ट जोखटपबु तालिबान अकनबा मओंगदा सेक्शन वरोल थमखिबगा लोइनना मखाताना अफगानिस्तानदा लंदा सतरक्तनबा अकनबा वफम थमखिबगा लोइनना हंदक्ता काबुलदा पाकिस्तानना एयर स्ट्राइक तौदुना लंदा सतखिबगी पाखुम ओइना पाकिस्तान लानमी यांखैगी निपान हाटखिबनी अमासोंग कुंथ्राना असोपन नंगनखिबनी हाइरि तालिबान सेक्शन वरोल थमलदुना हाइ पाकिस्तान की टेरिटोरीदा लोटुना लैरिबा ISIS के मेंबर सिंग तानथोकदबनी नत्रगा इस्लामिक इमिरेट्सता खुसिनरकदबनी अफगानिस्तान यावना मालेम की लेबाक कयादा ISIS ग्रुप ना अकी अखंग पोली हाइनसु तालिबान की वांगांगलोय जाबिहुल्ला मुजाहिदना फोंदोरख्रे मुजाहिदना मखा तारदुना हाइ अफगानिस्तान के लैथक अमसोंग लेखागी ngखैसिंग ngakthoksanaबगी राइट तालिबान सिंगी साउना लैबना पाकिस्तान मखा ताना अफगानिस्तानदा अकी अखंग अमसोंग अयत अपन पीदनबा होनगदबनी हाइरि पाकिस्तान अमसोंग तालिबान की मरक्ता चतकिबा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन दा तालिबान की लानमी कुनसिकी हाइनसु जाबिहुल्ला मुजाहिदना मखा ताना फोंदोखि अफगानिस्तान की मफम कयादगी ISIS पाक शना मुथनबा थौरांग तौरिंगै चेरक असिदा पाकिस्तानना तालिबान सिंगबु सिंगनबा ओइना मखोइगी खैबर पाख्तुनख्वा रीजन दा ISIS के अनौबा ट्रेनिंग सेंटर संग संगठुना तालिबान सिंगदा अयत अपन पीनबा थौरांग तौरी हाइरि ISIS ता यहोलबा मियोइसिंग अदु खैबर पाख्तुनख्वादा लैबा ट्रेनिंग सेंटर असिदा कराची अमसोंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पुसिलकी हाइरि तालिबान लेंगा की डिफेंस मिनिस्ट्री ना पाकिस्तान की मयुक्तंग से चतकिबा ऑपरेशन अदु लमन कुंबा अमनी हाइना फोंदोखिबगा लोइनना माइ पाकपसु ओइकी हाइरि मिनिस्ट्री ना फोंदोकपा वरोलमदा कनागुंबा अमना अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा सिंगनरकलबदि लेबाक असिगी लानमी सिंगना मतिक चाबा पखुम पीनबगी दमक मतम सुपदा सेम सादुना लै हाइरि